Motor begini masih dipiara aja. Yang bikin gak udah mati. Banyak kan gak asapnya daripada hasilnya. Assalamualaikum, Be. Waduh, si Halime. Bang Opi ada kagak, Be? Wah penyakit, pasti dia mau ngomelin gue nih soal obat kutu. Gue mesti cari selamat nih. Aduh, jatuh lagi pici gue. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ya. Aduh, peci hadiah dari ustadz gue diinjak. Pale gue korengan deh nih. Kalau Romanya panik banget, ada apaan sih? Bang Opi mana, Be? Opi tadi gua suruh Astagfirullahaladzim. Gua suruh cuci motor di sini, boro-boro dicuci. Nah, akhirnya masih utuh. Mana tuh anak ya? Ada apa sih? Kabur tuh, takut ketemu Mama Halime. Ini nih, Be. Ini obat kutu ya Bang Opi beli buat Rohaye. Gara-gara nih obat, rambut Rohaye rusak, rontok. 300.000 nih, Be. 300.000? Iya. Ya ampun, ini mah 20.000 juga udah kemarin. Benar-benar deh si Opi. Udah ngerong-ngerong orang tua mulu, sekarang adiknya dikerjain. Kalau kagak ingat nih, nyekek anak sendiri dosa. Udah gue becek-becek lo. Aduh. Wah, dikipin gue. Pi. Bang Opi. Keluar. Ngumpet di situ. Maaf, Halime. Bang Opi, Bang. Sini lu. Keluar. Sini enggak lu? Ngumpet di sini lagi lu. Keluar lu. Keluar lu. Opinya lagi. Kebangetan lu kerjain gue. Kebangetan lu kerjain gue. Ngomong apa lo? Saya udah ngumpet, Bambe. Be, percuma saya ngumpet. Keluar. Udah, Be, hajar aja, Be. Kebangetan, Be. Kerjain Halime, Be. Emang kebangetan, Bang. Ini segala obat beginian, lu beliin cucu gue. Kebangetan lu. Ada lu sendiri masih lu kerjain. Tega banget sih, Bang. Gara-gara obat ini rambut Rohaye jadi rontok, Bang. Gue pakai juga nggak apa-apa tuh, lihat. Rambut rontok juga kagak apa. Kumis lu juga nggak apa-apa. Ini cucu gue, cucu kesayangan gue apa rambut tuh.